Bernie kamp nummer 120, herresingle U19. Rico Dahl Kielsen, Tennisklubben, under besøg Kim Filemonsen af BK, bane 1. Olav Hansen er dommer. Bernie Thomé, kamp nummer 121, herresingle U19. Harry Enoksen, NBK, under besøg Carl Peter Mikkelsen, Tennisklubben. Bernie Thomé, Inger Dein er dommer. Bernie Bierami, kamp nummer 122, herresingle U19. Kevin Iversen, Letorik. Under besøg Inderik Møller Isaksen, B67. Dommer som Jakob Ludvigsen, Bernie Bier. Bernie Papimé, kamp nummer 123, her single senior. Minik Pedersen, JBF, under besøg Toge Griber, DKM. Angel Frank Christensen, dommer så Bernie Papimé. Bernie Treme, kamp nummer 124, herresingle senior. Håkon Vejbæk, Letorik, under besøg Danmark Nielsen, Axel Rik. Bernie Treme, dommer så Sandholm. Bernie Sassimil, kamp nummer 125. Holger Petersen, JBF, besøg Malin Mahede, B67. Bernie Sassimil, Sekakstad, dommer så.
Fia Rami, kamp nummer 129, her single senior, Iqbal, B67, under Mr. Karl Jakob Thomasen, Jakob Bestillet nummer Christian Hegel, bane 4. Bane 6, kamp nummer 130, damesingle U19,
Danny van Meweg, kamp nummer 133, Danny Vogel, senior. Anne Arlen, Jonna Andreasen, B67, nummer 14, Sarah Lensgaard Jacobsen, og Martina Madsen, Arbensen, BKN, Danny 5. Desilito nummer 7, Søren Brunlund.
Børne Familie, kamp nummer 135, her Nobel Senior, Melo Egede, Arma Nicolai Bertelsen, B67, under besøg Karl Jacob Thomasen, og Minik Pedersen i JPF. Christian Døgn, dommer Børne 5.
træne kamp 132 damedobbel senior. Nugamor Rabalsen, RBK, Ramazan Bakro, JBF, hun er misført med Dana Geisler, Amalie Holst, V67. Bane 3 med dommeri Søren Brøndlund.
Klip. Barne 4 Ramik, kamp nummer 137, herr Double Senior, Michael Kleist, Ammer Ben Andreasen, B67, Regissør Sebastian Reimer Bensen, Ammer Tjogik Madreva, BKN. Nu gør jeg mig som dommeri så.
U16